Ngiyabona kathi manje bhuti ngithini wena ungena ngaphi? Yikho phela lokho ngikubuza from izolo ukuthi umuntu lo ngowangaphi. Ungahlala lo muntu iminyaka yonke lezi ungakwazi ukuthi abakibo ngaba ngaphi, uhlala ngapha abafowabo ngobani? Khangela khathesi usubona ukugula kwakhe. Umuntu lo usincedisile iminyaka yonke le. Ubaba kunini wachona, wachiya umuzi kungani ngamanxuwa. Ugcinile umuzi mntaka mama nyakwazi but ukuthi umuntu afele lapha emzini kaba ubaba sozajabula ukuthi umuntu esingamaziyala lapha ekhaya. Ubaba yenalo nguye ovusa umuzi wona lo. Wena ungekho iminyaka yonke le. Engukhalelayo isituation ekumuntu lo umuntu osengahamba anytime. Kumele sithola abantu bakibo. Hayi lokho kuhamba kwakhe kwaziwa nguNkulunkulu. Wena vela akungeni indawo khona. Wena into emele ukuthi ngikutshele usamtaka mama. Kumele ukuthi uzame ukuthi ukhangele even emaphepheni akhe. Even ukukhuluma labafowabo bathi kule situation engapha. Angikwazi mina ukuthi kibo kanti ngala mafoni ngala check even ama diary oma notebook akukhaya ukuthi ngala phone vele khangela ke maphepheni ifoni yafa kamele usearch emaphepheni ngoba situation engike mntaka baba sozumelana lesituation. Hayi ngizazama ukusearcha kodwa ke hayi khangela umuzi ukuthi ume njani. Okomuzi ngiyakubona sikhangela umkhuhlane umuntu angathi dila lapha sithola nje aso wakithi lo muntu aso wakithi ngiyakutshela soze sigcina umuntu esingamazi. Futhi la uyakhuluma kakhulu hayi mkhwenyana hayi uyakhuluma mkhwenyana wami Ihlobo zinga zafa Antshisi izihlobo sezafa kodwa akula umuntu ongathi ongafelwa ihlobo zonke emhlabeni sisi ngiyakutshela lasi Antu akwathi futhi umuntu angagula sisi futhi sisi ingqondo ingqondo ziyahamba ngiyakwazi kodwa ngoba ngathi esikwase sithone isihlobo sakhe ngambuzi eqhathekile lapha sikusempilo la umuntu lo ngutshethi sisengafela lapha siyabona ingozi akula ngozi asimazi sisi ukuthi umhlobo bani unamazi asimazi kodwa kunye lawe vuma ukuthi umuntu lo ukusizile khona la usizile khapha thi ngikutsho khona lokho phela uselambile othi ke ngisukume ngeke ngimenzele iporridge umenzele ukudla menzele phela ikwe ngikutsho khona ukuthi uyazi ukuthi umkhuhlane omunye umuntu mina ngikukhala ukuthi sibonisane lento labantu bakibo into engikhalelayo usengqondweni yami sicela lo muntu singakwazi ukuthi ungangaphi. Hayi ngizakhuluma laye mhlambe nengcenye singathola nje yilokhu zenina ama-contacts ukuthi sidinga isihlobo zakhe. Hayi uvuka njani kodwa yena? Hayi uyavuka. Hawu ugumede bakithi. Akuzima bakithi. Hayi uvuka hamba lakho. Hawu bakithi. Pho njengoba ulapha ekhaya umtshelo bani? Usele lo bhuti. Yebo phela. Kodwa bakibo liyabathola yini? Bengingakabatholi kodwa ke ngizathi ukukhangela emabhukwini akhe laphana ukuthi ngiveni ngingathola inamba nje ukuthi ke sizama ukuthi sifonele abakithi. Hayi kodwa makhe ungitshela ukuthi isikhathi sonke leso uphila nogumede ubungakwazi ngitsho yedwa. Khathi njengoba naye layo bengafuni ukuthi nje ngizihlobo zakhe ngibe zazi. Mina bengiza kuthini? Kambe sho bengizabadinga ngaphi mina abakibo? Uphila lo muntu nje ungamazi nje kuphela. Uyabe usuyembeswe luthando sihlobo sami. Uyabe usuyembeswe luthando. Usegula sokuluhlupho sokuludubo. Ezandleni suluthwele. Hayi sizazama ukulungisa hayi sizadinga inamba zakhe. Udinge makhe ngoba lapha sizazidinga sidile ukuthi sifonele sidinga izihlobo zakhe. Yebo phela. Kodwa ke hayi izihlobo zona zikhona ulazo. Kuphela nje yena nguye bengafuni ukuthi anjengise izihlobo zakhe. Mina bengiza kudini makhelwane. Bengiza kuthi ubaba laba. Ande kunzima uyabe usembesela uthando sihlobo sami vele ungasokunenge uyabe ungasakucabani. Akuwatshe ke uqeda ugijime ngabe ngahlala isikhathi eside yedwa. Hayi kodwa ubhuti ukhona uyabe emkhangile khona. Ungamthemba la umfowenu? Hayi ngiyamthemba ubhuti. Hayi ubhuti angeke anilahlise mina isihlobo sami. Kulungile ke makhe. Ubingelela abantwana makhelwane. Kulungile.
wathi lami ngiwatshe ngicedise ngibuyele ngikhaya. Uyabona ukuthi umthwalo esingawaziyo nalo. Sondela ngaphi uyalokhu uyahlathulula. Umthwalo sibili kodwa ke hey hayi ngizazama ukuthi ngidinge izihlobo zakhe. Mana phumuza. Balanza phela mkhwenyana. Mana kuhle. Mana phi. Kumbe sizingifake ehlombe. Ufake nxa ukwanisa ukumthwala. Wothi mana mkhwenyana, wothi so umise so. Umise so ngimthwale kuhle. Mana mkhwenyana mana so. Mana kuhle. Ungadephi phela so ngathi umntwana omncane. Ngenze umbhabhula. Sisi uyabona kodwa uthwale ngendlela okwanisa ngayo. Hey mina ngilamandla lami. Mana ngenze so nje ngesaka. Uyabona nje sisi ukuthi into si yenza ngathi ubuya ngapha kimi la. Hayi ngubulali kanti uzathi yini ukuthi ngingakubulala ngathi. Uzubuhlungu. Yebo mina. Ke Nini? Ubhizile? Ibhizi makhelwane. Yeba kithi. Sikelela ijodo lapha. Uthi usikelela ijodo. Lihlalela. Livuka njani? Akuzihlalele mntu kanzima khonapho. Hlale khonapha nje vele sibhuqukile kanti. Futhi. Hayi lona ijodo lakho lihle njani? Lihle sibili. Lihle sibili. Khona lo. Amajodo akhona nomuhle sibili. Amajodo akhona wona lawo. Amnandi. Akuyomela ubeke phela inhlanyelo le. Ubeke inhlanyelo phela. Hayi ukuzwa. Njengoba sihlezi phansi futhi isihlobo sami wathi phela hayi ungazihluphi makhelwana ungazihluphi kunini sibhuquka kambi. Kunini sibhuquka. Kodwa phela ngeke uhlale phansi makhelwana. Usenhlezi ungabi le ndaba Kathi kunjani uvuka njani bakithi ugumede namhla? Hayi uyavuka khonokho. Yebo phela. Hayi uyavuka Selezamile makhe. Ukuzama ngani futhi ngaphela izihlobo makhelwana. Hayi izihlobo ubhudu uyafona khonapho ukuthi akeze ukuthi ngibeni singabathola yini. Ugcine etholile wona ama-number akho. Hayi number siyitholile emabhukwini akhe khona phana. Yebo phela. Hayi siyitholile. Hayi kodwa makhelwana hayi. Hayi liyenze masinya shwa likathi liyayiphangisela indaba leyi. Hayi ubhudu uyafona hayi kuzalunga makhelwana. Hanti phela. Hayi sizatholakala izihlobo hawu kanti uyabe sengumuntu onjani ongela sihlobo. Songani ngabantu bezizweni konale. Ibhalabhala. Esingabazi ukuthi bavela ngaphi. Hayi zizatholakala izihlobo. Yebo phela. Hayi ziyatholakala. Kodwa ukudla uyadla yini? Konje mbijana. Awu bazijana. Ngithi ngimenzela umxhanxa khonapha lanxa engehlule ukuhlafuna amagwadla uzanathi inkomo. Hayi khona kunjalo. Uzanathi inkomo. Hawu lapho phela nje usazosikelela vele uzalifaka linje. Hayi ngiyaliqobelela nje ungama phisiphisi okuncane. Hayi kunjalo makhe. Qobelela. Kunjalo. Hawo ufone uyofona so. Uyefona. Yebo phela. Uyefona. Uligcine litholile emabhukwini akhe njengoba dusithi. Hayi sitholile njengoba nangutshela nje ukuthi sizitholile na. Sizitholile sibili hayi. Uzalunga njengoba sisho. So lapho njani ulele? Ulele yebandi. Ulele. Asingeke simdisturbe njengomuntu osuswela ubuthongo. Kalali phela so nxa sethe wathola isikhathi sokuthi aphumule. Hayi umyekela akalale makhelwane. Hayi akaphumule. Hayi bengisithi phela ngibuye phela ngikuvuse makhe hayi sibonge. Suphuma kahle. Mfuna ukuya kukhamazi. Bende ngutshele phela ifone number lani iyangena nje. Iyangena. Ngikhulume laye ngathi ngubhudu wakhe. Uthe ubhudu wakhe. Ukuzwa kwami but uthe ngemva kwesikhathi esingaka inamba zami lizithethe ngapha semchasela ukuthi ngumuntu ohlekisana lo dadewethu. Ngolokho mina ngikufihla kulanto esayithola sisanti umuntu leyo besincedisa lapha ekhaya hlezi lawo. So ngase ngimchasisela ukuthi indoda lo kulesimo esilaso lapho umuntu uyagula. Bezama kungathi angazi ukuthi efamily bona chithi bona vela bazwana neze family. Bezama ngathi mfowethu ukukhuluma into eziningi angeke usincedise. Ngicela ukuthi ubuye la ku ground unjani uzobona isituation. Ngomkhuhlane lo uba worse by when singeke sivume ukuthi umuntu alale ngaphi. Khona apha ekhaya umuntu singamazi. Njalo ubaba sisi ngaba licala libombe emzalini. Njalo into ebengifisa sisiwamanti singakhulumisana la nxa ebuye. Kathatha umfowabo uyakwanisa ukubusa yambona la umvakatshela. Ukuthi uyamthanda ngiyakwazi intaka manje. Uthi
amthatha ahambe laye yikho phela ngikutsho ukuthi hayi khonapho bhuta uthando nyalwazi ithi ngutshele phela mntakamama akuvumi sibili uthando nyalwazi ungcone egulele ekhuphuna lapha mina ngizabe siyambona ngaphi lapha engikwazi anti siyabe sikhulumisa phela mfoba siza ukuthi kahle kahle umkhuhlane unjani Hayi, even sithola ukuthi kahle ngala bantwana kodwa wena uxoxeni sisizisele kumfoba ukuthi umuntu lo unjani vele abantwana bekala bantwana hayi mina kuvumi lokho ukuthi asuke lapha ulokhu umkhiphi nowambona ngathi ube lokhu isile lapha khonapha ngithi ngeke ukhamazi ukuthi ngibuye ngiwathi anti yabona dadesi ungathi lo mntwana omncane sisona yikho lami ngiyabe ngibuhlungu mntakamama ngikhangela suwatsha nama-napkin suwatsha nalokhu kanti manje ngizakuthini Yikho phela- ngizakuthini njengoba ngamkhetha ngamthanda ukuthi ikhala kamanzi sibuye sibonisa nxa efikile sikhulume laye engikukhalayo ukuthi la ungathwali nzima lami yaze sizubuhlungu mntakamama hayi kodwa ukuthi ahambe bhuda hayi ngangcono agulele khonapha sibili ngikhaya hayi uthando ngiyakwazi ulothando but amelanga ukuthi ube nje siyathwala nzima umuntu esingamaziyo sisi bhuti amavuka siyavuka livuka njani siyavuka sizi ngivuke ekuseni vele ngasakubona Boy, inkosi ngumswami inkosikazi omfowethu nguye kade ehlala lo mfowethu. salibonani Yebo ngumfowethu. hayi siyaphila kumbe ngizaba sithethe umuntu oro isibongo sikamkhwenyana Ngumeti yethi ingane Ngumeti Hayi umfowethu. sisi ngimthole ku village 6 sengihamba mbuza lakho ngokuhlupheka semponga ubuza ucela ufonile wamthola ngifonile then wayiba iba nje umntwana intala komfana ngoba yena umdala ngimtholise esitini yethu abechaya isitini kwenyina so Ngumeti omdala ngudade wethu ngiyohlala lokulo lomfowethu Ngumeti umkhaya so sisembuye laye ngimchasisele lami ukuthi uhluphe silalo isimo esikugumede asisihlanga ukhona ngikhaya ngaza sange ungabule usekhiphini umcheckithini azange sangena ngimtshengise ngithe hayi ngiqale ngidinge wena ngoba ngibona iphepha engadi so engikucelayo ke Ngumede ngicela ukuthi sincedane thina akukho umuntu esimaziyo akula muntu amtshengisa udadewethu hayi ndakula muntu njengoba sesithole lina sokungcono hayi Ngumede uphathekile ukhuluma manga sehluphekile umntakamama Hayi kokuqala ngaqala ngokuthi ngiyabonga ngicela umfowethu. Kodwa ke angilawo amandla phezulu umfowethu. Umfowethu uzele. Labantwana bakhulile. Abantwana bakhe angazi ukuthi ngileminyaka emingaki agcina ukukhulumisana nabo. Kwayena uyise wakhe vele asikhulumisana. Sokule minyaka emine kakhulu. uyise bani umfowethu Umfowethu. wokalizalwa lonke wani ba Sizalwa sonke kodwa kukhona anti uyakwazi ukuthi kulezinto ezenzakalayo emndenini efamilini kwaba lokungazwana nokwaba khona wagcina sokulokufungelana phakathi yena nguye wafungayo mina akafunganga kwaba yilesifungo esinjalo yikho ngisithi engibonga lini ukuthi limgcine okwami engizakwenza ukuthi ngisize ngama numbers omkakhe nabantu bakhe yibo abangathatha umsebenzi wakho konke mina angilapho ukuthi ngakhulumisana la engakwenza nje kuyamlunguza nje kuphela njengomuntu owangifundelayo kodwa mina sengikucela Ngumeti omdala uyazi ukuthi ezinye izinto kumele uxole mfowethu umfowenu nxa egula awusoze ubophela umfowenu ifinta azangene phansi into leyi nje emfowethu into njengesifungo ayisikuthi ngoba umuntu esegula ile ndlela zangikhona eqanyola ngayo ngingayithatha ukuthi ngithi ayi umfowethu segula wothi ngimkhulumise kungafa mina ngoba yena wafungela but nxa selikhuluma njalo phela anti yabona nxa sekhuluma soGumede songathi kumbe kule nto ayaziyo yikho nje mina usithi kungafa yena uyagula kungafa mina not yena sokungafa mina ngingafunganga yikho engubalekelayo ukuthi yikho phela maybe uguliswa yikhonokho kwefamily ukuthi uma kuyikuthi yikho khona lokho kumele kuyelungiswa ngendlela yakhona asiko into yokuthi ngingafika ngithi amfowethu njani awusugula kakhulu nguphakame no kule process kule ndlela yangikhona oyenziwayo ukuthi ngize ngikhulume mina ngilafulela umsebenzi ukuthi kungakalungiswa iprocess yokukhulumisana leyana lina libe likhulumisana lo bani ngoba labantu abakhe nginje abangikhulumisa kusasa ngizahamba ngiyenza yonke lento le
abantu abakhe bethi ubuvela udinga Bathathe ngokukhuluma umuntu olamandla njengomfowenu nguigazi lakhe. Abantwana siyababona but njengomfowabo into besicela Gumede omdala. mina ngingaba ngumfowabo singaze egazini sihlangene nje kodwa abantwana labana ngabakha begazi Yikho ngikutsho yibo abaduzane yabona kade sikhuluma mina ngithe ngithola uGumede ngase ngithola umfowabo wegazi sokungcono. kunje Kodwa nxa sokunje ke manje mina lami ngikhulumela ukuzivikeleni kwami umuntu engaba ngumfowethu lina lengeke likuzwisise ngoba lina lifuna ukulungiselwa lokhu uhlupho lolelilayo umfowethu bengamsikule yazi ungabona isimo sakhe ngizama ukuthi Gumede ungabona isimo sakhe kanti ngicela ungaxola la usesimene ngicela likuzwisise la ukuthi ungaxola lawe ube umuntu. ngicela likuzwisise la mawukuthi ugwejiwe ukuthi uyehlala entolongweni for 5 years kumele uhambe ngesigwebo sonshana uzoyephuma ngesikhathi sokumele mina lami wayenza isifungo kumele kuze kulungiswe ngendlela yakhona hayi ukuthi ngoba uyagula umfowethu lami umfowethu siyalandelana vele nguyonilamayo kodwa ukuthi ngiyemlanda ngifike ngimkhulumise ngimphakamise sengisenza konke isifungo lesiyana siyachaya mina yikho lingakuzwisisi khona siyachaya mina lemuli yami Yikho phela sengasitshela nxa ukuthi sithola zinamba ngithe mina okulula ukuthi ukuthi kube lula liyekhuluma lo nkosikazi wakhe yena ngokwakhe labantu abakhe abazalayo yena mina liyakhuluma lami ngiyenze engikwenzayo kusasa abantwana bavuke besithi wawuvela udingane elokuzeni kulokuzeni kubaba wethu lawe loba kuthiwa uxolo uyambona umfowethu njani hayi khona kakusiyo into ukuthi ngaba nje ngamandla sokusiba ngami mina ukuthi ngivumelana lakho yini ngoba owalimalayo yini yena ukulimazana kwethu akumelanga likungene kumele kuphume kimi ukuxola kwami kuye sibabili yikho ngikukhuluma umfowethu ngoba lapha liyabe selingathi selimbamba ngamandla ngasukubambe ngamandla kumele lingikhulule nami ngenze into le ngikhululekile ngoba lo muntu ngumfowethu uthe safungela naye mina yimi esengixolile emoyeni wami ukuthi hayi sesingakhulisa nomloda ingafaki ipressure yibe ngisho ukwenzela ukuthi nami ngiyenze into le ngikhululekile ngendlela eright abantu yabona sisinto ade ngiyifuna lana ngikhalele ngoba umuntu nxa senje uyaxolela umuntu uyagula sure sibili hayi ngiyabona ngwala salala thumbulini lo mfowethu so ngcono senze usiko then ukwazi ukuthi libingelelane senze ukulandela lokho kuhle kade sinjani sikulinde yabona sisi kumele senzeni umkhubo right yaliqinise sibili kulokuthi umuntu azahambe nxa ngifaka usuku sakho kumele uzamfaka esesimene sinje so bengakhulumisa kuwa layo angithi uzomfaka esandleni sokudla mfaka usuku sokudla la alright sisi kumbambisana Gumede cela isandla sakho avele ilokuzeni ijoli yakulala ngoba la futhi angahambe nje uphefumulo wakho uyacabanga ukuthi uhanjiswe nguwe uyabe engalalanga kuhle Uyabe engalalanga. engela kuphumula vele lapha singakhulumi kakhulu singakhulumi kakhulu sidlulele kulokho sesikikho khona ngoba siyabe sesibisela inkulumo emuva hayi ixola kumele umfowethu ngathi nxa sithole wena sinjani siyathaba ngoba lami ngabe limfaka imibuzo ngizagcina lami sengihlehlele emuva hayi asithongo njalo ukuthi sibonisane Ngcono abuye ngabe akuqele ngabe uthi usondele lapha hayi khona lapha khona lapha eduzane mfowethu Gumede asiqamule umfowethu lokhu isifungo elasenzayo wakwenzayo kwenziwa nguwe umloda mina kangikwenzanga kwenziwa nguwe kumlodo hayi siyabonga sisi siyabonga ngazo kunje sokukuhle hayi engakutsho mina ukuthi njengoba umfowethu ekulesi simo sesizathi sihlanganele nomndeni wakhe abantu abakhe sibonisane ke ngoba konke sesikuqedile sesikuphethile la Gumede dlana baba mba iporridge leli sho ukuthi ubamba ithumbu khona uzanatha amaphilisi hayi yikho khona bama ekhaya sisi dlana sho lapha ngithatha isipili hayi kathi umsindo kathi uthe uzakufa ngubani awusozufe baba awusozufe
litshona njani bhuti? Siyatshona, utshona njani ogula? Hayi uyatshona njengoba limbona nje. Ngizama ukuthi ngimnike iporridge khona lapha hey. Njengoba nisithwala kusala ukuthi isithwala siyala. Hayi isithwala siyala. Nguye unkosikazi kaGumede. Ngithine ngimtholile. Okay. Mama. Njengoba ngiyambona into ngigumede. Ngiyambona ukuthi nguye sibili. Sengimkhangela ukuthi ngisolibala lakho ukuthi unkosikazi kaGumede. Waye awuthi unkosikazi kaGumede. Alright. Unkosikazi kaGumede antu ngenalo alayi. Ngikwade ngizama ukulungisa mama ukuthi laphana ngihlangabeza ngisakhuluma ngokuningi. Ngudade wethu uboni lami emuva. Alright. Lapha kusemzini kababa. So angazi ngokuzwanana kwabo lathi singabantu abadala mama limdala lana. Angikwazi ukuthi bahlangana njani. Wabuya kuGumede wazohlala. Hayi akusoleki lokuthi bahlangana njani. Ku-right konke. Yikho phela ngizama ukukhuluma. Into ihlupho esesilalo mama umkhuhlane njengoba liwubona. So mina ngiyenzela umkhuhlane. Ngilapha mama bengithe yikho ndifonelile inamba saphiwa mbani. Ngumfo wakho. Eliniki inamba zami ukuthi ngiyenzeni mina. Kodwa mama Ukuthi ngiyenzeni mina. ikwenza amaphela ukuthi sikulungise mama. Hayi mina ngilungisile antu lo nkosikazi wakhe. Mina ngingena ngapha. Hayi zwalizwe saniphe mama into ezama ukuthi siyikhulume. Ngiyakuzwisisa ngithi antu lo nkosikazi wakhe. Mina ngingena ngapha. Ungibizela amangcwaba lawa ayiwombizela wena. Angibizela ingcwaba mama ngudade wethu umkhuhlane ukuthi sibonisane. Ngobonisani lutho lani mina. uGumede omdala wathi ukuthi ulabantwana. Ngase ngcono silifonele mama lizobona lana umkhuhlane. Abantu abakhona uyabazi. Abantwana abachiya bebancane uyabazi. Lapha asikuthi siyalo njengoba kuthiwe khona uthe uthwawula abantwana. Sibonisana umkhuhlane abantu abakhe babuye babone la ukuthi umkhuhlane usisana. Bebonani? Ambonisani lo muntu mina la. Abantwana bezobonani uyabazi vela abantwana. Engaze hlangana labendleleni uyabazi. Uthi ngangile abantwana khona ukuthi labantwana. Ungangile umfazi wakhe nguyela alaye kathesi. Kodwa mama kwakwenziwa njalo. Hayi hey. Lingafuni ukunihlokoza. Limbizela khonokho. Ikho limbizele khona. Sisi akula into ofuna ukukhuluma yini? Buti kuzima kulanto mina engayisho. Limbiza sibili ngiqedwe isikhathi sami ngibuya lapha mina nthi limbizela into ezizwayo. Kodwa phela ngikutsho mama kathi umfo wabo uyalile la. Iso manje mina ngingenanga. Wathi kona sikhulume labantu abakhe asozakwazi ukumthatha umuntu ozelele. Vela abantu abakhe bayabafunda kumbona. Ngoba kavele kabamazi. Lapha khona ekho kulabantu abakhe khona. Kala abantwana lo sisi lapho usisivele usisube labantu abakhe la sebekhulu. Anti bade bawondla. Ewondla abantwana abakade abamfazana lo dadweni. Anti bade bawondla. Kodwa ukukhuluma mama umuntu egula. Awurayite egula lendaba lakho. Mina khona imbizela khona khonokho. Lingambizela khonokho. Abantu abamazange ngondle. So la umondle. Lingambizela lokho mina ngithi limbizela into ezizwayo. Liyembizela ingcwaba lethi ngilise ngapha mina. Mama umuntu kasongcwa umuntu uyagula kusasa ngavuke ephila. Ephile kubona abantu abakhe bayamdinga umntwana bayamdinga. Abamdingi. Lingambizela into ezinganangqondo la. Bemdingela nena wahamba wachiya abantwana. Lapha khona kulabantu abakhe khona. Kodwa kwakwenziwa khona into enjalo. Kwenziwa. Salani libona lingambizela into enje mina. Lathi lisidlala ke lambiza. Ukuthi mama ngapha siyadla abantu abakho badubeka. Ulasile. Akabuya asoza uphinda umbone. Izifiso twana, izifiso. Ngasoza uphinda umbone futhi. Uza vele yambone siyanga. Umfide iporridge umfake lesitshubo. Usebenzi lokho mina. Ngingambizela into ezinje. Angithi vele uqalisa ukugule khona lapha ngikhaya. Iyo umgcine manje vele imbizelana. Ngizamfida. Fithi ingcwaba lakho le ungambuli. Sisi. Buti. Uyabona ukuthi into le iba wesa. Khala lale lokhu izele kade. Zonke ingubo zakhe zivele zingcolile. Into engitsho sisi lapha into omele unanzelise swami. Umuntu lo izolo nje usithi uke wathula wathi zi. Antu uthe izolo uke wathula. Uke wathula buti. So esengukhalela asiforce sibamba mntaka mama sihambise umuntu lo kibo. Ukuthi umfazi wakhe uthini thina sisatshela usobhuku from usobhu siyaphusha umuntu wasiyemchiya emzini wakhe. Kuzaphuma ukuthi uzathini. Yangizwe ukuthi ntinzi swami. Ngiyakuzwa buti sibili singamhambisa kodwa inhliziyo bakithi buhlungu. Inhliziyo ibuhlungu but umuntu lo isimo akuso sisi uNkulunkulu semkhumbula. Umuntu nxa ekhunjulwa uNkulunkulu akulanto esingayenza silamandla. Banenge abantu abahanjelwa abantu ababathanda emhlabeni but uyabe ngela choice. Awusoze ufele wena ukuthi uthiwa khona umuntu sasithandana loba segula. Ngabona khona ukuthi wavusa umuzi kababa sho umuzi lo wawo. Siyabonga sisi la ubekusebenzisa ubumphekela umwatshela. Umsebenzisi besincedisana. Yikho phela ubumenzele okunye sibona inhliziyo yakho ayamukela ukuthi umuntu lo kahambe. Ngoba khona ukugula kwakho la umbambe ngabantu abathi umuntu lo angadlula emhlabeni sisakuhluphe kube lithunzi. Uyangizwa? Ngiyakuzwa buti. Hayi kodwa usesemutsha kakhulu nxa sikhangela ukuthi abantu nxa ungathiwa uhambile emhlabeni ayisukuthi kucina komhlaba. Ekho usuthola omunye umuntu wena ongakuthatha.
Kodwa uGumede ubemphethe kuhle. ungazidonsela ithunzi ngiyacela mntakami. Hayi Gumede ubemphethe kuhle. Qiniso sibili mntakababa. So ngikucela ukuthi umuntu asimhambise siyemshiya ukuthi umama lwana uthini nami ngizabona njengendoda. Ngizakuya kuSobhuku ngitshela uSobhuku ukuthi silesi njoba ngamtshela sile situation enje umuntu rejecta indoda yakhe azele layo. Wena uzalanga la kulanto ekubophayo kuGumede ukuthi uGumede afele la. Njalo lapho kusemzini kaBaba la. Ubaba angathini lapha lele khona sithatha umuntu esingamaziwe engakhiphanga lamalobolo ekusebenzisa esebenzisa umntana wakhe emzini wakhe. Kodwa la ubaba lapha khona uyabona ukuthi umuzi wakhe uvukile. Umuzi uvukile ngale sisibhadla esenza into eyodwa mntakababa. Hayi kumthwala siyamthwala simhambise ibhudi kodwa yikho engikutshoyo engikufuna ukuthi uzwisise. Khathi esigangeni usuphenduka ungathiwa lo mntwana omncane. Ungathiwa le 16 years wena usanda ukuzala. Abantu akho bangaka. Hayi uzakuthini? Sisilokwenziwa umuntu olotsholiwe lokho. Kwenziwa umuntu olotsholiwe okhitshela imali. Njoba benhlala la ikhonapha manje obeseza wacha ngubani. Yikho phela ukuthi khona okwenziwa umuntu okhipha imali. Ma unesa umuntu ulotsholiwe. Uthi egangeni. Mana phela, mana misela. Mana phela. Manje siyafika nje nje singathi sikhambe 2 minutes ubuyimbambe sisi. Uthi sesiye 2 minutes sesimbamba 2 minutes sesiyegangeni. Uyabona lokuthi kuphumani khona apha engathini uToshua hey. Sisi wathi so umchibilisi. Hambisa inyawo Gumede phela ungawomi lawo. Uthi kuyama yena qonda athi ndiji. Mana sizingenza umfaka ikhomba, mana mfaka ikhomba. Mana. Umuntu lo kahambe phela. Uyagcina sesenza okunye la. Umthwala. Wathi sizingene. Yebo lijani. Ngazi kumbe mama anti liyasikhumbula. Yeah, ayisalikhumbula sibili. Yeah. So singalinceda ngani? Lapha mama sibonisane lo Sobhuku. Samtshela ukuthi kulohlupho lukhona. Wasesithi siletheni. Umuntu thoka ngelungelo umuntu nxa egula mela kuyele emzini wakhe. So wasesinikeza igunya lokuthi sibuye lapha silethe uLokhuzeni uGumede. Uyisobhuku lo. Yebo uSobhuku. Umlayezelo usuke kuSobhuku ukuthi sikhulumela mama ukuthi hambani la liyebuya la uSobhuku lo azokhuluma. Hambani la liyebuya la ngoba umuzi lo ngowami awusengowakhe. Lo ngengawuthengelwa ngabantu abami asowakhe. Yikho phela sikutsho mama ukuthi sokumthetho sokuyindaba esingafaka lamapholisa phakathi. Angena amapholisa kulamsebenzi. Angeni. Ngoba lesihelo. Isihelo sani wena indaba ungazange ube lesihelo ukuthi abantu abakhe badubeka. Isikolo ngicotshwa lapha uthanda lo baba. Ina baba. Yikho phela mntana ubaba uyamdinga yini futhi. Yikho nzama ukuthi utshele khona. Senze ngingaka ubaba engamazi. Nangu ubaba bakho sebu. Angimazi. Sekuyile esikolo mina usekuyile segula into yenzakalayo sekuyile segula mama zwanini lapha umama lo alwa kwakumhlupha alwa wabuya la esaphila wathi asambe ukudala phela mama uyaphila efuqwa mama sicela ukuthi sibonisana nini ngoba into le uSobhuku uthe failure that yemapholiseni uhambisene endlini kaSobhuku umthwalo uSobhuku ehambise emapholiseni siyamthiya khona la sizamtshenda bazakhe akulula vele mina ngitshoni mpikisana ngenza ngesindlela uSobhuku akhulume ngayo yebo yena uSobhuku uthe simchisi simthiye khona la asambe wena uyasala egedini yaphathula uzabotshwa uyabotshwa bantu abami lapha sokule ndaba enye enkulu ebuyileyo futhi la ukwenzakala futhi mama wena awumazi uyihlo vele hayi angimazi uMagungqo nowakwambona bamlethe lapha ngebhara kuthi akabuye la akulanto enhle uyagula uyihlo uGumede uyagula uyihlo mntanami lo wabaleka wasithiya sisebancane kuthiwe kabuye khona lapha ngebhara ngimthwele kuthiwa uhlala ku village 1 ngimthwele ngebhara futhi lami ngambisele balenhlanhla ngathi asimbisele magusi imbiselile balenhlanhla abanthole ngingekho bebaphuma begijima la bathe kabuye khona lapha la yena lo utho ulele ebhareni beyavuka la igijime baleka asindayo ukudlalela la ngisesibhedlela khona phezogulela khona la lapha ngikwazi mntanami hayi makuwona hayi ngitsho mina hlaba tshela mina ila baba mina vela na baba mama ngithi ubaba mina vela na baba bengabuyi futhi la ngimbiselile vele akahambe yohlala khona
kuthi khona kungubhuti kwangikhona kuthi hey abantwana bayamdinga uyise bafuna ukubona uyise ngathi bemfuna engazange badingeni namuhle iminyaka imingaki wahamba wanitshiya labantwana Anthina ngiwasizibalekelayo sesimdinga thina simdinga sebemudlila imali yaphela duwa kusela mali sebemphendukisa la vele lo bhuti wakhe lo ukhuluma lani njalo amfundo ukuze bachinge bevumelana lo dadewabo bevumelana lo dadewabo kuthi anti indoda yakho ngathi indoda yami namuhla iminyaka yonke le uhlala la indaba ungatsho ukuthi indoda omnikazi kanti njengoba bathi bemazi ukuthi labantwana waye bengamlethanga ngami ngatsho njalo kuthi aye wayesifihlele ngathi uselitshelile lamhle sekhula Salibona yebo linjani sikhona linjani yebo linjani singalinceda mama iphelekezele umntwana lapho ufuna uzobona uyise ufuna uzobona uyise njoba nasamlethu uyise khona ngapho laphinda lamphendukisa hayi lokho mina ngidingi inda angikungena akudingi sokuyini futhi sisi akudingi mina umntwana ufuna uzobona uyise fika lapho uzindaba lapho khathi sokuyini ngiphelekezele umntwana lapho uthi uzobona uyise salibona noma yebo baba kunjani siyaphila sikhona yes njani mntana yebo siyaphila njani siyaphila umfana uthi uzobona uyise khona uzothatha izimbu uzombona alright hayi mana sisinkunyenza iqiniso mfana into yabona usukhulile ozombona ngubabakho mina benzobona ubaba kuphela yikho phela ngizama ukuzwisa ngithi uzobona ubabakho mina benzobona ubaba kuphela yikho ngizama ukubuza ukuthi uzobona ubabakho uzobona ubaba right ngicela ukuthi mfana usebenze njengendoda bonisana lo mamakho uba ukutshela isitori sikababakho angithi hayi uningi mina ngungeni yikho phela ngizama ukuchasisela mina lapha ngizobona ubaba yikumbona ngali but utsheliwe into ukuhamba nje ubaba phela hayi okuningi banitshelile kodwa mina wadi ngikufuna kathesi ukubona ubaba ukuthi angali right angana lo mbuzo phela ubaba uchasisele yini ubaba wakho mfana ube khona ngale ngicela lingahlasela umntana hayi mama ngimpelekezele ukuthi uzobona uyise asocala ukumpelekezela uyihlo besimlethile ngini mfana kathesi uzombona ubaba wakho ngaphi emzini yabantu uzombona emzini khona apha ekhaya so right buza umamakho simlethile ubaba bamletha kathi vele uhlala ngimlethile ngathi vele kahlali kimi ngala mfana kithi ubonisana lo ubaba wakho uzomdinga mfana ikusasa lakho libi kathi sokunenkulumo eziningi mina phela zemntwana ezobona uyise kuphela nje ngicela yikubona ubaba right ubaba kuhlala lapha ngapha kumama hayi singadlaleleni khona mntana mina bezifuna uzobona ubaba kuphela okuningi ukuthi ukuhamba njani hayi umama hayi singadlali ngomama mama nguye ngimazi ubaba uyokonke right sisi hayi sisi ngicela yekela siswana ngiyakuhlupha sibuyele ngiyabuyela la umntana amakhuphi ngiyabuyela la yikho phela ngitsho sisi mana mina ngikhulumela right mfana ka ngiyakuza into oyikhulumayo sisi asivumele umfana ngene hayi umfana uyangena but mama landi ngangena nxa lifuna nxa lingafuna ukukini kanti uyasibona ke isimo sikababa hayi uyasibona mkhwenyana kunjani baba mkhwenyana utry more na umntwana uyakukhulumisa utry more kumele try more izwi kanti wangaphi sikonke lesikhathi baba hayi asonto ngambuza la lapha umele ubone umdala kuphela mfana zwana kutshela jakhe manje asozibuza ukuthi lo ngapi sonke lesikhathi anti into zobona ubaba ngiyazi ngimbona but asibona isimo sakho sinjani ngiyazi ngibona but awukhuluma amazwi njalo abuhlungu uyabona nomntwana omfana ubaba uzamdinga empilweni yakho okunye ungakulandela kodwa umama ukuthi umama uthi but uzakuhlupha mina lapha bezobona ubaba akukuthonisiswa lokho kunenge angikuthonisisi but ngizama ukweluleka la ingqondo ukuthi nxa ubona umzali ngoba lo mfana abengamazi wanishiya ngisasemncane but khangela phela la uzaba ngubaba kusasa ngubabakho umzali wakho so ngizama ukutshela khona ukuthi understand ungalandela umuntu ongumama manje uzakulahlekisa ingqondo anyabonga badala sengimbonile sensibe nje umama ngale phandle umuntu zakhe aliqiniso badala mbongile hayi kulungile ubaba ngimbonile nza sobe ndibone malume hayi la kumele ubone iplan nje ukumbona nje phansi hayi ngimbonile mntana ululama ube ngcono uyavalelisa umntwana utry more sehamba uyavalelisa mkhwenyana ngiboni ndokumbona uthi yangazi pho yabona abantu bakhona bacorrupt yathi vele kangimazi ubaba ucorrupt ukuthi bezombonana kumbe bezoqedisa uyisa sikwazi umntwana bani umntwana ongumfana oyisithutho wabona umntwana omfana nje so akala ncedo la umntwana wakho akala ncedo ngitsho bazamkhumbula uyazi ukuthi nxa ubaba uyahamba umkhumbulo uhamba ezilo umntwana ongumfana ubazamkhumbula kuphela nazi qiniso sibili mana phela qinisela phela umkhwenyana kumede uyazi ukuthi into ebuhlungu uyabe sehlala umkhosi balanza phela ungakhuphili inyawo uzahlala njani sisi lungisa ukuthi ngibone sisi lungisa ukuthi
Asimchibile sekoza ngapha. Chibile kuze ngapha. Hayi buya ngapho mkhulu. Ubambe so. Chibilika wena. Right. Into engibongelayo kuMedani uyibuntu ukuthi la ucine inhliziyo yakho idedile. Wayehla. Emndeni siyaphela siyilungise. Ngoba nxa kunje ngikutshela ukuthi simhambisile thina unkosikazi wakhe bamfuqa ngebhara bamlele. Hayi bengasela option ngase ngikhuluma lonkosi lo lokhu zelo dadewethu ukuthi hayi dadewethu akuna into esingayenza ungawuveli ibhara. Lo baba la ngakajabule maye ngabona esezula iganga lonke linje. Hayi lokho umndeni siyaphela sikulungise. Kulungise. Siyaphela sikulungise. Mina ngizali injalo. Samthatha mina. Okuvelayo kuzovela. Umfowenu ulamandla wonke lokho ukuthi wakuveleni. Umfowethu angaze alahlele egangeni. Yikho Iqiniso sibili hayi lokho lami mbonga khona lokho ukuthi sibambisene. Yiye. Okuhle ukuxola, ukuxola mfowethu. Umuntu uyaxolelwa. Umfowethu wegazi lo. Yiye. Ubaba angakaze akaphatheke kahle. Kahle. Mase umfowethu engahamba ngalindlela. Yiye akuhambi. Sisi. Good. Vile senzwile vele hayi lamaphupho amanjelile. Sorry mntaka mama sorry sisi ungakhali sisungakali ngiyacela sisi ngicela sisi ungakhali sisi ngicela bakithi sisi ungakhali yo makhelwane sorry Makhe. hayi sorry man Kathi kuyini makhe shu indaba engaka? Hayi. Kanjalo nje. hayi sabi Makhe. Makhe shu. Maye. Shu. Kanjalo nje. Umgomedi umuntu umbona Usala hayi zamile ngazama ngithenga khona phana emadabu Bathi bese khule makuboni la nje siphekile la muntu phomolile Makhe nomshu. Hawu bakithi mayuyu ndoda. Asebekela phansi lapha. indlela yethu sonke siyakhona umuntu wonke impilo usisathini ukho singakwenza impilo yakho kwamukela Vele besehamba ugumede la uzubona. Kodwa into enzima kathesi ulokuzena ugumede omdala uthi yena ngeke azaye batshela ngalo lokuzena unkosikazi Manje kuyahamba njalo. Somele wena uhambe futhi. uzahamba ngokuthi uthi vela bakhulumisana Kanti la ngale futhi akukhulumisana. uthi abakhulumisana hayi kuvele nje njengoba ngishilo kwasesiqaleni ukuthi ube sichasisele lapha ukuqedisa labantu hayi lo makhelwane lokhu ngicela indaba zalapha ekhaya hayi ngoba umakhelwane lapha so umsebenzi uzaba ngapi umsebenzi hayi uzaba kodwa uningi ukulisela okunye kuzokudansa Manje umsebenzi uzaba khona ngalo ku-village 2 Solina nje ukuthi belikhona apha nje lingakuzobona umuntu ubambe shwe saphila. ugumede engubongayo makimaka umuntu ugumede simtholile ekucineni eclass samthola ugumede wabuya laye baxoxisana nomfowabo sisi umuntu nxa sihambile uhambile phela sisi uyamvalela izindlela zakhe kambe sisi wakhala kangako ukwazi ukuthi umuntu bephatheke njani ukwazi but uphumulile phela sisi kuyatholakala but lawe understand the situation ekhona uyabona ukuthi gumede umuntu nxa umthanda kade lokho ngimtshela day by day
sometimes vele akhale ebhuti khangela amehlo akho ukuthi wenze ngidabi uyaphila umuntu ulele kuvele kungahlala phela umuntu but uphumulile sephumulile phela ikwe ngitsho sephumulile kunzima ukwamukela nxa sokunje sokunzima hayi ukwamukela akuphelekezela makhe umakhelwane ukhona umakhelwane athisincedisa ngiyade simali umakhelwane ethu semuva la hayi njengoba kusazobuya futhi labanye nje labafowethu abanye abasegoli bakhona futhi abanye hayi basazobuya what i-big family but ngendlela debula uyazi ukuthi ugumede ngendlela ahlezi ngathi besingakwazi ukuthi lezi hlobo sure besingakwazi vina umakhelwane nabo bakaze njengoba nalesisho belingakwazi isikhathi eziningi umuntu kuyadingakala ukuthi lingaba lo muntu libekwazi lapho avela khona yikho phela ade ngikutsho kusizi lokho futhi ilungelo lokwala mina kodwa-ke waphinda wetshaya yebo kunjani lokho nabadala Mama, yebo, kulomuntu phansi. Umuntu wangaphi kusendoko? Ukhona phansi. Usabhizi mina la. Ukusele kangaka shu. Lelanga lingakaphumi isho sesipokotela. Salibona nje. Yebo baba kunjani? Siyaphila nje. Ukhona. Yebo. Kanjani abanye baba? Hayi abanye baphila. Yebo. Ukhumbula ukusivakatshela namuhla? Yebo. Yebo. Kathi akhayo lokhu kungapheliyo kutheni? Kwenze njani? Utshona njani mama? Sitshonile baba utshona njani Gumede wami? Njani njani? Yebo kunjani? Angiphila njani njani? Sorry. Ugumede sokwehla. Hawu sokwehlule? Shame kathi vele bekuyaphetha ngani? Yithiwa uswelakale ekuseni. Namuhla madabukakusa. Namhla madabukakusa? Shame vele bekuyaphetha ngani mntanami? Isiphethwe ikhonokho phela ngoba vele begula lani belizibonela ukuthi bekunjani. Sonke sibonile ukuthi begula bekunjani sibili. Yawe begula. Siyabonga sibili ukuthi usitshelile sibili siyabonga. Kodwa umsebenzi uzaba kulokhu izeni ukugumede umntana ngoba ekhona bhubhela. Kakho khona ngale lapha lihlala khona emzini. Hayi besemtheni. Uthethwe ngumne wabo. Wayesemtheni. Usebenzile sho ngumthatha siyabonga. So umsebenzi uzaba khona ngale village 2. Ikhona phela eliyabuthana khona. Ya ngoba lokhu izeni usisi uzahamba kusasa. Yebo. So bengicabanga ukuthi try more. Lokhu izeni sisingabe ehamba lani ngiyangazi Hayi. Ihleli kweli lithetha lokhu izeni sisi. Hayi thina sindawo baba sindawo. Asikhambi. Nasiyabonga mdala. Sizwile indaba kamdala wakho lo hayi singazihambela baba. Sibongela right nalapha si. Ukuthi khona kade ngicela baba ukuthi even umuntu uthwala ngizolile. Ngaseyile phansi wena. Umphileke. Kathi wena usizoshumayeza. Hayi bengivuza manje ukuthi ngitshela abantwana bami. Hayi. Ngumzali ngumzali. Lalela ke fanami. Nxa ufuna ukusishumayeza lapha nje. Aluba wabuya wazoshumayeza abantwana. Esahamba uGumede. Esazihambela ngenyawo zakhe esaya emsebenzini. Hayi esethuli. Angizihambele kahle mdala. Asibonge. So akusela ngenye plan. Yena emsebenzi yami endlini lapha emini. Anami safike ukuqedisa ngale ukutheza. Magu awekhe simgane lapho. Hayi kulungile. Singazihambela kahle baba. baba. Hamba kuhle. Sibongile shuthi usazisile. Onde nós é